ngiyayikhetha inkosi enkulu yasephambili lo khulumayo umbangendebele okumaphumulo evukuza Nazaretha amahle inkosi enkulu uma kunje ngeke ukwazi ukukhuluma ngemisebenzi nje akukho manje kodwa sinemsebenzi emkhulu yenkosi enkulu ilanga lamala kodwa ngeke ukwazi ukukhuluma ngayo uma kunje enhlizweni yami kuphela sekuthi ngibeka amazwi eyayisiyala ngawo sebenzi mkhulu kakhulu ngikona nje ngaba kangisekho emhlabeni kudala 1965 kodwa ngavuswa yilila engisakhuluma okuhlungu kakhulu njengoba inkosi yathi khuluma nje angeke usakhuluma kodwa ngilapha Nazaretha ukuthi kithina esasikhona ilanga likhona yini indaba inyawo phambili ibandla lingaka nje siphambana kanjani inyawo kithi ngoba likhuluma emadlebeni ethu Nazaretha kwenzeni kodwa yalikhuluma kithi ngiyajomba ngemazwini alo wafuna ibandla likhohliswe kutshele ngenkohliso elingazange libone ilanga bese siyiphendula inkulumo sithi mhlawumbe ilanga lakhe cha futhi ufuna ukukhumbula ukuthi wawungewedwa langa ngabatshela abantu into engekho lithi ilanga lamalanga ngolunye usuku lithi ngiyabona Nazaretha ibandla ngeke liholo umuntu lithi ngeke liholo umuntu ongakhethwanga uNkulunkulu lithi noma ngahlangana amadoda leli bandla nabefundisi baleli bandla namakhosikazi aleli bandla abantu abahlakaniphile neintombi zaleli bandla yabaligabetha ithi kodwa lo muntu ngeke akhole ibandla uNkulunkulu yombulala wawuphi ngathi ngoba sasinawe nje manje yini indaba inyawo zibhimbe watshela abantu okungeyikho leli bandla manje lihambe libuza lithi ngathi kwakuthiwe ngisuka lapho enye lokho kukhulunywayo namhlanje okuthiwa inyanga ezulu ayibambele hayi madoda msusu ukuphambanisa izinto uma yayibambele wena ufanele ngabe iyathi uma ikhothama wahlala isitalweni lithi ilanga lamalanga ngikhuluma lokho ngoba khona ngishoma bethu bangaphakathi ebekade beyizintombi sinayo babewezwa amazwi la bewezwa ngoba engakhulumi esithe ekhuluma obala ithi Nazaretha hayi ngingakafiki lapho ithi baba bethu wathi baba mkhulu Nazaretha sengiyahamba manje sengihleze esitalini senkosi siyafukuza ithi lenkosi ezayo inkulu kakhulu mhlambe nami engikwenzayo engakuthandi yokushintsha akuphethe kwakushuka bomkhulu lo abagcobayo ngilapha ke ithi Nazaretha Nazaretha ishongo kanye lokho oyekhona yakekho ngazi singabhimba ngamabomu ilithi ilanga lamalanga Nazaretha mina ubaba walethembisa ngami ithi kodwa mina ngethembisa ilutho kufanele mangikhuluma lapha ngikhuluma into engiyoyimela nangomhla kuphela ngoba kufanele ngikhuluma into engiyimela ngoba ngiyazi ukuthi uma sengihambe emhlabeni ngiyofika kulo uma kodwa ngisho kwashiwe yilo kobe kulungile ithi ubaba wanethembisa ngami mina akanginethembisa ilutho kodwa sagcotha sababili nosibani bani ngelinye ilanga besithatha ulimi lethu sagcotha sababili nobabomncane pho manje ngoba sasikhona kwenze njani khohliselani ibandla likaNkulunkulu uma wena uthi uyayibambela inyanga ezulu uma Nazaretha sibuka sibona ukuthi ilanga njengoba kade nenkosi ikhuluma ngalo sibona ukuthi lalingakawazi likwenzayo okusho ukuthi uma ubheka wena wayengahlulwa yini obashiye umuntu na uma thina sithi kwakungafanele enze lokho kwawuba lo wani kanti kwawuba yena lo wani ngithe insizweni zakithi bafowethu insizweni zakithi zangaphakathi ithi bafowethu ngisana ukuvuma ukukhohliswa abantu sebehlubukile beshaye ngathi ubaba ilanga wayengakwazi akwenzayo kanti wayekwazi akwenzayo ngakho ke Nazaretha ngithi leli bandla engaka
ibhande elingakanina elifike enyangeni yezulu kuze kube sothingweni. Ngithi mina ngimi nje ngimncane nginamba engaziwe encane ngithi mina lela nguyo impela indlela kababamkhulu lela. Ngiyakhohliswa ithini mase sifike lokuhlubuka bese sikhohlisa nina. Nikuyo indlela ilanga elishile nobabamkhulu wayishile ngoba ngeke lehlube kushiya umuntu. Nkosi busisele ngizwini. Amen.